Kitabu cha Nyakati ahiri mbengo ni mrongo miri na ng'enga. Jehoramu anatawala Juda. Baada ya Shafati akifa na akizikwa akare kaza mzi wa mkarewe Daudi na ng'ona Jehoramu akiela hatuhe mtawali. Jehoramu wale ana nduguze ambao wale ni ana Jehoshafati na wale ni Azaria, Jehieli, Zakaria, Azaria, Mikaeli na Shefatia. Hosea wale ni ana Jehoshafati mtawala wa Juda. Babi yao wapa zawadi nyingi za fedha, dhahabu na vitu vya thamani. Angangamizi ya ngome kwa Juda. Ila utawala akimpa Jehoramu kwa ukalora ndio mwana mzere. Jehoramu alihokalaza kile siraki cha enzi cha babaye na iza imarika. Wala gonduguze osi haungana vilongozi wengine ya Juda kwa mushu. Jehoramu na miaka 100 wakataroka la mtawali. Ni watawala kwa Jerusalemu kwa miaka 8. Iya watu wangira ya atawali ka Israeli herari henda nyumba ya Ahabu. Kwani muhala mwana wa Ahabu akihenda utiri mbele za Bwana. Ila tavijo Bwana kaenzera kuinonga nongo nyumba ya Daudi. Kwa cho kila ganaro cho kalawa chika na Daudi. Uramu ahidi Daudi hukala kishazi chekila tawala siku zote. Wakata Jehoramu ahidi umaji tosa kula kwa Juda na tawaza mtawali wao. Bai Jehoramu akivuka na makumandaye na magharibi ya gosu ga farasi. Wao kana usiku akiapigwa Edomu mara wakalama za mdengereka. Haungana makumandaye magharibi ga farasi. Kwa vizio Edomu ikizitosa kula kwa Juda hatawarero. Wakati huwa vizio libune ikizitosa kula kwa utawala wa Jehoramu. Kwa kaloro wa mricha Bwana mlungu wa kare. Zaidi ya vizio Jehoramu wale wajenga sehemu za zuluka za milima ya Juda. Na kialongoza tu Jerusalemu kaza kukosoa minifu. Na akihenda Juda kuangamika ngira. Jehoramu akihokera barua kula kwa nabii Elija. Yo barua ere namba. Bwana mlungu wa Daudi baba ya namba vivi. Wakutuwire ngira za baba ya Jehoshafati. Hedu za asa mtawali wa Juda. Ila watu ngira za tawala Israeli. Na uzailongoza Juda na watu wa Jerusalemu. Kaiza kukosoa minifu. Tere nyumba ya Ahabu rijo ilongoza Israeli. Kaiza kukosoa minifu. Kizo za alaga nduguzo anyumba ya babayo. Mario karani ya zata kukushinda. Lola, Bwanandare hapigo bomu zulu za tuo. Anao, achio na mali zozosi. Uwena uondakala na ukongo mui kwa mahumbo. Kila acha mhaka go mahumbo gagumbole konzo kwa ukongo. Bwana aki, tosera koro za Filisiti na za Arabu. Mario kalama na ichi hii na akushi. Mazima mpige Jehoramu. Makimboka zulu za Juda. Makiivamiana. Makihala vitu josi marijo jona. Cha nyumba ya mtawali. No anaya kilume nache. Kasaziriwa atangwa na mwengo wa kilume kala Jehoahazi choki janda. Baada ya gaga, Bwana akimpiga Jehoramu na ukongo wa mahumbo usiwo hola. Unafika mwisho wa mwaka wa hili, go mahumbo giga kimbola. Kwa sababu ya ukongo. Akifa na maumivu manji. Atuwe kama muashirire moho ishima. Tere marijo ahendera kare. Kwanza kutawala roho kala na miaka 100 na akitawala kwa miaka 8 kwa Jerusalemu. Akifa bila mteo yosu kukala na sumazi. Na atumaki mzika kaiza mzu wa Daudi. Ila kazikiro kaiza mbira za atawali.